Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda. Nongeye kubasuhuza ndabifuriza kugira byiza nshuti bakunzi wa Primo Media Rwanda. Numwanya tubagezaho amwe amakuru yavuzwe mu nyamakuru n'ibitangazamakuru none nge ndi Jean Dodier Karinijabo. Guverineri Emmanuel Gasana yahagaritswe ku mirimo. Urukiko rwategetse ko umunyamakuru Manirakiza Theogene afungwa by'agateganyo. Naho Kazungu Denis ashobora kongererwa n'iminsi 30 y'igifungo. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo umusirikare wa Kenya yiciwe mu butumwa bwa East African Community. Uburundi bwafunze abandi bacamanza bane bo mu ntara y'Igitega. Naho Israel yatangiye kwima abakozi ba Loni visa kubera gushyigikira Palestine. Irasaba ko umunyamabanga mukuru w'uyu muryango yegura. Ikaze muri aya makuru duhereye ku banyarwanda bagiye kujya bahabwa indangamuntu bakivuka. Minisitiri w'ikoranabuhanga na innovation Ingabire Musoni Paula yatangaje ko leta y'u Rwanda igiye gutangiza gahunda yo gutanga indangamuntu ziri mu buryo bw'ikoranabuhanga aho buri munyarwanda azajya yihabwa kivuka. Ni ingingo Minisitiri Ingabire Musoni Paula yagarutse mu kiganiro na The New Times kizwi nka The Long Form. Yavuze ko iyi ndangamuntu nshya y'ikoranabuhanga izahindura gahunda yari isanzwe abantu bafite imyaka 16 gusubiza hejuru ari bo bemererwa gufata iki cyangombwa. Ati indangamuntu iri hubu ihabwa abantu bafite imyaka 16 gusubiza hejuru, ariko iyikoranabuhanga tuzayitanga duhereye ku muntu kivuka. Biteganyijwe ko indangamuntu nshya uretse kugira imyirondoro ya nyirayo izaba inakubiyemo n'ibindi bimuranga nk'ibikumwe, QR code na nimero nk'uko byari bimeze kuzisanzwe. Minisitiri Ingabire yavuze ko gahunda yo gutangira kwandika abaturage no kubafata ibikumwe izatangira vuba, gusa ntiyatangaza itariki nyirizina izatangiriraho. Iyi ndangamuntu nshya izaba irimo amoko abiri. Iya mbere ifatika inafite QR code ndetse n'indi izaba iri mu buryo budafatika aho bizaba bisaba ko umuntu afatwa ibikumwe cyangwa isura kugira ngo abone imyirondoro ye. Biteganyijwe ko iyi gahunda yo gutanga indangamuntu nshya y'ikoranabuhanga izakoreshwamo miliyoni 40 z'amadolari y'Amerika. Urubanza rwa Dr. Christopher Kayumba rugiye gusomwa. Urukiko rukuru rwa Kigali rugiye gufata umwanzuro ku rubanza ubushinjacyaha buregamo Dr. Christopher Kayumba hoza ari umwarimu muri kaminuza kuri ubukurikiranywe ibyaha byo gusambanya ku gahato abagore. Ni urubanza urukiko rwaburanishije mu bujurire ku itariki ya 18 z'ukwa 9 k'uyu mwaka rukazasomwa ejo ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 10. Ubushinjacyaha bwari bwarajuriye nyuma yo kutanyurwa n'icyemezo cy'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwari rwagize Dr. Christopher Kayumba umwere mu kwezi kwa 2 uyu mwaka. Mwiburanisha ryo mu rukiko rukuru ubushinjacyaha bwagaragaje ko urukiko rwisumbuye rwirengagije ibimenyetso by'ubushinjacyaha bihamya ko Dr. Kayumba yasambanyije Yankurije Marie Golette ndetse akanagerageza kubikorera Narindwa Fiona Mutoni wari umunyeshuri wo muri kaminuza y'u Rwanda. Dr. Kayumba aregwa ibyaha byo gusambanya ku gahato umuntu ufite byibura imyaka 18 y'ubukuru hamwe n'icyaha cy'ubwinjiracyaha muri kiriya cyaha kibanza. Ubushinjacyaha bwavuze ko urukiko rwisumbuye rwirengagije ubuhamya bw'abahohotewe na Dr. Christopher Kayumba. Mu kwiregura kwe Dr. Kayumba yahakanye ibyaha byose ashinjwa avuga ko ari ibihimbano bishingiye ku mpamvu za politiki. Yabwiye urukiko rukuru ko byose byatangiye nyuma y'amasaha make amaze gutangariza itangazamakuru ko yashinze ishyaka rya politiki yise Rwandese Platform for Democracy RPD. Dr. Kayumba yavuze ko ibyo byatangijwe n'umwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga witwa Kamaraba Salva wahise yandika ko nubwo yashinze ishyaka rya politiki ngo hari inshuti yamubwiye ko yagerageje kwifata ku ngufu. Yavuze ko bigitangira ubugenzacyaha ngo butari bufite umuntu umushinja ko ahubwo uwo muntu yabonetse nyuma y'icyumweru bitangajwe ko akurikiranyweho ibiriya byaha. Kuri Narindwa Fiona Dr. Kayumba yavuze ko ibyo avuga ari ibihimbano kuko uwo mugore ngo atanazi aho uyu mwarimu wa kaminuza atuye. Yavuze ko Narindwa bitumvikana ukuntu yavuze ko Dr. Kayumba yagerageje kumusambanya mu 2017 hanyuma ngo mu 2018 akomeza kujya mutumira mu biganiro bye byatambutswaga kuri televiziyo ya CNBC. Ubushinjacyaha bwamusabiye igifungo cy'imyaka 10 n'amezi 6. Naho Kazungu Denis ashobora kongererwa indi minsi 30 y'igifungo. Amakuru kinyamakuru Tarifa kivuga ko cyamenye aravuga ko ubushinjacyaha bwasabiye uyu mugabo ukurikiranywe ibyaha byo kwica abantu 14 urwagashinyaguro guhabwa indi minsi 30 y'igifungo kuko hari byo bugikoraho iperereza. Uyu Kazungu ari hafi gusubira mu rukiko kuburana kuri ubwo busabe bundi. Muri iki gihe afungiye muri gereza y'Amageragere ku cyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwategetse ko afungwa iminsi 30 y'agateganyo bikaba byaremejwe ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka. Kugeza ubu rero amakuru aravuga ko ubushinjacyaha bwatanze ikindi kirego mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro busaba ko Kazungu Denis yongererwa indi minsi 30 yo gufungwa. Ibi ariko nabyo bigomba kuburanwa urukiko rukabifataho umwanzuro. Biteganyijwe ko iburana kuri iyi ngingo rizaba kuri uyu wa 4 tariki ya 26 z'ukwa 10 2023. Birasanzwe ko itegeko rigenga imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha ryemeza ko icyemezo cy'uko ukurikiranyweho icyaha afungwa by'agateganyo kimara iminsi 30 habarewemo n'umunsi yafatiweho.
mu gihe iyo minsi irangiye biba bishoboka ko ahakongerwaho indi minsi 30. Kongererwa iminsi 30 bikorwa gusa ku bantu bakurikiranyweho ibyaha bikomeye. Ubwo hafatwaga icyemezo cyo gufunga Kazungu by'agateganyo, umucamanza yavuze ko urukiko rwafashe uyu mwanzuro nyuma yo gusanga hari impamvu zikomeye zituma Kazungu akekwaho ibyaha 10. Ni ibyaha byo kwica umuntu biturutse ku bushake, uyu kandi nawe akaba yarabyiyemereye. Ubwo yari imbere y'urukiko, Kazungu yavuze ko abo bakobwa yabishe kubera ko nawe bamwanduje virusi itera sida. Ni ibintu ariko byaje kuvuguruzwa n'urwego rushinzwe kugenza ibyaha mu Rwanda mu ijwi ry'umuvugizi warwo Dr Murangira Thierry, wavuze ko mu iperereza ubugenzacyaha bwakoze bwanapimishije Kazungu bugasanga atarwaye virusi itera sida. Mu makuru y'ubutabera kandi urukiko rwategetse ko umunyamakuru Manirakiza Theogene afungwa by'agateganyo. Urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwategetse ko umunyamakuru akaba na nyiri ibitangazamakuru Ukwezi TV n'ukwezi.com Manirakiza Theogene ukurikiranywe icyaha cyo gukangisha gusebanya afungwa by'agateganyo. Ubushinjacyaha bwari bwasabye urukiko ko umunyamakuru ukurikiranywe gukangisha gusebanya yafungwa iminsi 30 y'agateganyo. Bwavuze ko impamvu ari uko akurikiranywe icyaha gihanishwa igihano kiri hejuru y'igifungo cy'imyaka 2, kubiperereza rigikomeje ko ashobora kuribangamira cyangwa gatoro ku butabera. Icyemezo cy'urukiko cyasomwe kuri uyu wa gatatu rwanzuye ko Manirakiza afungwa iminsi 30 y'agateganyo muri gereza ya Nyarugenge. Urukiko rusanga impamvu zikomeye zatanzwe n'ubushinjacyaha zihagije kugira ngo Manirakiza akurikiranwe afunzwe. Rusanga n'ubwo ahakana icyaha bigaragara ko mbere y'ukwezi kwa 7 bakoranaga neza n'uwitwa Nzizera Aimable, ariko nyuma y'ukwezi kwa 8 ngo yatangiye kumubwira ko agiye kuvuga amakuru yari amufiteho abanyarwanda bakayamenya. Urukiko rusanga hari impamvu zikomeye zituma akekwaho icyaha bituma agomba gufungwa by'agateganyo, naho ingwate yatanze ikaba itahawe agaciro kuko itamubuza kubangamira iperereza. Manirakiza yemera ko yafatiwe mu biro bya Nzizera, ariko ko ataragiye kwaka ruswa ahubwo ko ari amafaranga bari bemeranyije mu masezerano y'imikoranire bari bafitanye. Asobanura ko masezerano y'imikoranire bari baragiranye yaragamije kwamamaza ibikorwa bya societe y'ubwubatsi yitwa Amarebe Investment y'umudugudu bari bagiye kubaka. Manirakiza yavuze ko ubushinjacyaha bwirengagije ibimenyetso bimushinjura bufite bikubiye mu biganiro yagiye agirana na Nzizera mu bihe bitandukanye. Yanavuze ko atigeze agambirira gukangisha Nzizera kumukoraho inkuru, ahubwo ko umuntu wese ufite amakuru y'ikintu kibi undi yakoze iyo abikozeho inkuru atabagamije kumusebya. Ahamya ko mu biganiro bagiranye yagiye abwira Nzizera ko igihe cyose yagira icyo ashaka kuvuga ku nkuru zimuvugwaho azajya amuha umwanya. Manirakiza kandi yagaragaje ko nubwo ubushinjacyaha buvuga ko amasezerano ari gutangira kubahirizwa mu kwa mbere kwa 2024, ariko harimo ingingo ivuga ko bashoboraga no gutangira mbere yaho, bivuga ko igihe yakiraga amafaranga amasezerano yari yamaze gutangira kubahirizwa. Guverineri Gasana Emmanuel yahagaritswe ku mirimo. Perezida Paul Kagame yahagaritse mu mirimo CG Retired Gasana Emmanuel wari guverineri w'intara y'Iburasirazuba kubera ibyo agomba kubazwa akurikiranyweho. Itangazo rimuhagarika ryashyizweho umukono na Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Dr Edouard Ngirente, ariko ntabwo risobanura byimbitse ibyo Gasana akurikiranyweho. CG Retired Gasana yagizwe guverineri w'intara y'Iburasirazuba mu kwezi kwa 3 k'umwaka wa 2021. Byari nyuma y'amezi 10 ahagaritswe ku mwanya wa guverineri w'intara y'Amajyepfo. Icyo gihe nabwo byavugwaga ko hari ibyo akurikiranyweho. Mbere kuba guverineri w'intara y'Amajyepfo mu 2018, Gasana yabaye umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda mu gihe cy'imyaka 9. Mu kwa 9 k'uyu mwaka, CG Gasana na bagenzi be bashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru muri polisi y'u Rwanda. Amakuru avugwa mu Rwanda tuyasoreze kuri iyi y'abakekwaho uburiganya mu gutoranya abaziga muri Academy ya Bayern Munchen batangiye gufungwa. Urwego rushinzwe kugenza ibyaha mu Rwanda RIB ruri mu iperereza ku kibazo cy'abana bivugwa ko ababyeyi babo bagize uruhare mu kubahindurira imyaka kugira ngo babone uko bajya mu ishuri ryigisha umupira w'amaguru rya Bayern Munchen. Nyuma y'uko hashize iminsi hari inkuru zivuga ko ari abana benshi barenganye ntibemererwa kujya mu irerero rya ruhago ry'iyo kipe, umuvugizi w'urwego rushinzwe kugenza ibyaha mu Rwanda Dr Murangira Thierry yatangaje Primo Media Rwanda ko bamwe mu babigizemo uruhare bari gukurikiranwa. Yagize ati: nyuma y'inkuru zitandukanye zimaze iminsi zivugwa ku maradiyo no ku mbuga nkoranyambaga, zivugwa cyane n'abanyamakuru bo mu gice cya siporo bagaragaza ko abana bitwa Iran Cedric na Muberwa Joshua ko barenganyijwe ntibatoranywe kandi bafite imyaka ibemerera kujya mu bagomba kujya gutorezwa mu ishuri ryigisha umupira w'amaguru rya Bayern Munich. Urwego rw'ubugenzacyaha rukimara kumenya amakuru rwatangije iperereza. Iperereza ryarakozwe rigaragaza ibi bikurikira. Iperereza ryagaragaje ko bamwe mu bana babujijwe kujya ku rutonde rw'abagomba kujya gutorezwa mu ishuri ryigisha umupira w'amaguru rya Bayern Munich ari uko bari barengeje imyaka isabwa. Urugero, Iran Cedric irangamimerere yagaragaje ko yavutse umwaka w'2009, ariko yatanze ibyangombwa bigaragaza ko yavutse mu mwaka w'2011. Muberwa Joshua irangamimerere yagaragaje ko yavutse umwaka w'2007,
ariko yatanze ibyangombwa nawe bigaragaza ko yavutse mu mwaka w'ibihumbi 2011. Iperereza kandi ryagaragaje ko umugabo witwa Leon Nisunzumuremyi akaba ari umutoza wa Cedric na Joshua afatanyije na Karorero Aristide data manager wo mu murenge wa Kinyinya bafatanyije guhindura imyirondoro ya Iran Cedric na Muberwa Joshua, aho babahaye ibyangombwa bigaragaza ko bavutse mu mwaka w'ibihumbi 2011 kugira ngo babashe kuzuza ibisabwa ngo bemererwe kujya ku rutonde rw'abazajya gutorezwa muri iryo shuri rya Bayern Munich ryigisha umupira w'amaguru. Iperereza nanone ryagaragaje ko kugira ngo Karorero Aristide abashe guhindura irangamimerere ya Cedric na Joshua yahawe indonke y'ibihumbi 35 by'amafaranga y'u Rwanda. Iperereza kandi ryagaragaje kandi ko Iran Cedric atari imfubyi ku babyeyi bombi nk'uko byagaragajwe, ahubwo afite se umubyara witwa Munyansanga Bosco nawe ukurikiranyweho ubufatanyacyaha ku cyaha cyo gutanga indonke, akaba akurikiranywe adafunze. Ikindi iperereza ryagaragaje nuko Leo Nisunzumuremyi umutoza wa Cedric na Joshua ari we wasabye umunyamakuru Dukuze Jadon ko akwirakwiza iyo nkuru mu bitangazamakuru bitandukanye ndetse no ku mbuga nkoranyambaga, agaragaza ko Ferwafa yakoreye bari abana ubugome ngo kugira ngo bashyire igitutu kuri Ferwafa na Minisiteri ya Siporo ngo kugira ngo barebe ko bakwisubiraho. Ibyaha bakurikiranyweho kwakira cyangwa gutanga indonke akaba ari icyaha gihanwa n'ingingo ya 4 y'itegeko ryerekeye kurwanya ruswa. Baramutse bahamijwe n'urukiko, igifungo bahabwa kuri iki cyaha ni igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarengeje imyaka 7 ndetse n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro kuva kuri 3 kugera kuri 5 z'agaciro k'indonke batse cyangwa bakiriye. Guhindura inyandiko cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano ni icyaha gihanwa n'ingingo ya 176 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Iyi ngingo ikaba ihanishwa igihano cy'igifungo kiri hagati y'imyaka 5 n'imyaka 7 ndetse kiyongeraho n'ihazabu y'amafaranga ari hagati ya 3 na 5 cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano. Iyo guhimba byakozwe n'umukozi wa leta mu mirimo ashinzwe cyangwa n'undi ushinzwe imirimo y'igihugu, igihano kiba igifungo kitari munsi y'imyaka 7 ariko kitarengeje imyaka 10 n'ihazabu y'amafaranga iri hagati ya 2 na 3 cyangwa se kimwe gusa muri ibyo bihano. Guhindura amakuru yo muri mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa ni icyaha gihanwa n'ingingo ya 18 y'itegeko ryerekeye gukumira no guhana ibyaha bikoresheje ikoranabuhanga. Iki cyaha gihanishwa igihano cy'igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 2 ndetse n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya 1 miliyoni ariko atarengeje 2 miliyoni. Ubutumwa urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha butanga: RIB irasaba abantu kwirinda kwishora mu byaha bya ruswa n'iby'inyandiko mpimbano n'ibindi byose bagamije kubona ibyo batemerewe n'amategeko. RIB nanone irasaba kandi abanyamakuru bamwe kujya babanza gushishoza ndetse bakabanza gukora icukumbura mbere yo gutangaza amakuru nk'aya asiga icyasha ibigo bitandukanye, ubuyobozi ndetse n'abantu ku giti cyabo. Urugero nko muri kesi ya Iran Cedric na Muberwa Joshua, umutwe w'inkuru washyizwe kuri YouTube channel yitwa Aya None igira iti: "Nuyumva urarira. Ubugome bukorwa na Ferwafa bukorerwa abana mu rukiko byose barabivuze n'agahinda." Mbere yo gutangaza ibi, umunyamakuru yakagombye kuba yarabanje gukora icukumbura bakabaza inzego bireba. Ahubwo usanga abanyamakuru batangaje inkuru baratwawe n'amarangamutima ko hari uwarenganyijwe, bakirengagiza ko inyuma y'ibyo byose byatangajwe hari ibyaha byakozwe. Indi nama RIB igira abo bireba nuko abaturage bamaze kumenya imbaraga z'itangazamakuru ni byiza, haba za radio na televiziyo n'izindi mbuga nkoranyambaga. Bityo abakoresha ubwo buryo bwo gutangaza amakuru bajye babanza bashishoze, birinde kugwa mu mutego w'abashaka gukoresha za mbaraga
ngo bumvikanishe ko barenganye kandi binyuranye n'ukuri kw'ibyabaye. RIB irihanangiriza abantu bumva ko bakora amanyanga muri siporo zitandukanye. Bari bakwiriye kubona ko ibintu byahindutse bakabivamo, bakareka siporo ikaba siporo, abantu bakaryoherwa nayo, bakareka kuyikoreramo ibyaha bitandukanye. Ngira ngo abantu bari bakwiriye gusobanukirwa ko uhindurira umukinnyi imyaka kugira ngo yuzuze ibisabwa ajye mu ikipe runaka ari icyaha gihanwa n'amategeko, kandi icyo cyaha kenshi usanga giherekejwe n'ibindi byaha birimo ruswa. Siporo nk'izindi sekta zose, RIB ntizadohoka kugumya guhangayo ijisho irwanya ibyaha bishobora gukorerwamo. RIB irasaba kandi abantu kujya batanga amakuru igihe cyose babonye ibikorwa bidahwitse cyangwa se bigize ibyaha. Iperereza kandi rirakomeje kugira ngo hacukumburwe niba hari abandi bantu babigizemo uruhare cyangwa se abantu bakoze ibyaha nk'ibi. Leo Nisunzumuremyi, umutoza wa Cedric na Joshua, na Karorero Aristide, data manager mu murenge wa Kinyinya, bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kimironko. Murakoze. Naho ubuyobozi bukuru bw'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba ziniwe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwanyomoje amakuru yavugaga ko igisasu cya moto cyahitanye umusirikare wa Kenya cyaba cyarashwe n'ingabo z'u Rwanda. Kuri uyu wa kabiri nibwo umusirikare wa Kenya yishwe n'igisasu cya moto, abandi benshi barakomereka ubwo mu gace ka Kibumba muri teritwari ya Nyiragongo harimo habera imirwano y'ingabo za Kongo n'umutwe wa M23. Igisirikare cya Kongo cyahise kihutira gusohora itangazo gishinja ingabo z'u Rwanda na M23 kivuga ko z'inkunga ko ari bo bari inyuma y'urupfu rw'uriya musirikare. Umwe mu basirikare bari mu buyobozi bukuru bw'ingabo za East African Community yabwitangazamakuru cyitwa Capital News kiri mu bikomeye muri Kenya ko ibyatangajwe n'igisirikare cya Kongo ari ibihimbano, mbere yo gushimangira ko iki gisasu cyishe umusirikare wa KDF cyaturutse mu birindiro bya FARDC. Yagize ati ingabo z'akarere ka Afurika y'Uburasirazuba zirashimangira ko moto mortier yarashwe na FARDC ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ukuri kuriho nuko ibyatangajwe na Kongo ari ibihimbano. Kugeza ubu ubuyobozi bw'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba ntacyo buravuga ku byabaye ku mugaragaro. Umusirikare wa Kenya warayapfuye niwe wa mbere wa East African Community byamenyekanye ko yaguye muri Kongo kuva uyu muryango wohereje ingabo mu mwaka ushize 2022. Tukiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, amakamyo yarashyiriye ibiribwa abakuwe mu byabo n'intambara yatwitswe arakongoka. Insoresore mu gace ka Beni mu mujyi wa Oichi mu ntara ya Kivu ya ruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zatwitse amakamyo 3 y'ishami ry'umuryango w'ababyeyi ryita ku biribwa WFP yaragemuriye ibyo kurya abakuwe mu byabo n'intambara bari muri ako gace. Radio Okapi dukesha inkuru binyuje ku rubuga rwayo rwa Twitter yanditse iti amakamyo ya WFP yararimo ibiribwa by'abantu bavanywe mu byabo yatwitswe n'insoresore zo mu mujyi wa Oika muri Kivu ya ruguru. Yakomeje ivuga ko izi nsoresore zari zariye karungu bitewe nuko polisi yari babujije gutwara imirambo y'abaguye mu gitero cyagabwe ku basivili n'umutwe twaje intwaro wa ADF kuwa mbere y'iki cyumweru. Amakamyo 3 y'ibiribwa hafi ya yose byari bigenewe aba baturage bavanywe mu byabo yahiye arakongoka nk'uko amashusho yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga bigaragaza. Iki gitero izo nsoresore zagize urwitwazo rwo gutwika aya makamyo. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters byanditse ko cyagabwe mu ijoro ryo kuwa mbere tariki ya 23 z'uku kwezi gitana abasivile bagera kuri 26 bicishijwe imihoro. Muri abo bishwe harimo abana 12 bari munsi y'imyaka 18 n'abandi 14 bakuru. Iki gitero bikekwa ko cyagabwe n'umutwe w'iterabwoba wa ADF cyanakomerekeyemo abantu 4 bajyanwa mu bitaro nk'uko meya w'umujyi wa Oika Kikuku Nicolas yabitangaje. Naho mu Burundi abandi bacamanza 4 bo mu ntara ya Gitega batawe muri yombi. Abacamanza 4 bo mu rukiko rukuru rwa Gitega murwa mukuru wa politike w'u Burundi batawe muri yombi bajyanwa muri gereza nkuru y'intara, bose bakaba bakurikiranyweho ruswa. Abo ni Damien Manirakiza, perezida w'urukiko rukuru rwa Gitega, ndetse n'abandi bacamanza 3 mu rukiko rumwe aribo Tarisisi Ndikumasabo, Abel Sindayirwanira na Claude Nshimirimana. Icyemezo cyo kubata muri yombi kigaragaza ko bakurikiranywe ibyaha bya ruswa nk'uko inkuru ya SOS Media Burundi ibivuga. Nyuma yo kubazwa ku biro by'ubushinjacyaha bukuru mu rukiko rw'ubujurire rwa Gitega, aba bacamanza uko ari 4 bahise bajyanwa aho bafungiwe muri iki gihe muri gereza nkuru ya Gitega. Mu mpera z'ukwezi kwa munani abandi bacamanza 7 mu rukiko rw'ubujurire rwa Gitega, abo mu rukiko rwisumbuye rwa Gitega n'umukozi ushinzwe amasuku batawe muri yombi barafungwa. Aba bose nabo baregwa ruswa n'uburiganya. Naho muri Liberia bagiye mu cyiciro cya kabiri cy'amatora nyuma yo kubura uwatsinze mu cyambere.
Komisiyo y'amatora muri Liberia yatangaje ko hazaba icyiciro cya kabiri cy'amatora mu kwezi gutaha nyuma y'uko Perezida George Weah n'uwo bahanganye ukomeye Joseph Nyuma Boakai bombi bananiwe kugira amajwi asabwa mu cyiciro cya mbere. Komisiyo ishinzwe amatora muri Liberia ivuga ko Perezida George Weah yabonye amajwi 43.8% mu matora ku itariki ya 10 z'uku kwezi, mu gihe aho ari Vice Perezida Boakai yabonye 43.4%. Niko guhangana gukomeye mu matora muri iki gihugu cya Afurika y'Uburengerazuba kuva intambara y'abene gihugu yarangira mu myaka 20 ishize. Itegeko nshinga rya Liberia risaba umukandida ku mwanya wa perezida kubona amajwi arenga 50 mu cyiciro cya mbere cy'amatora kugira ngo atsinde byimazeyo, nk'uko inkuru ya Russia Today ibivuga. Hamwe n'ibyavuye mu matora yo ku itariki ya 10 rero byerekana ko nta mukandida wabonye 50%. Hakaba haratangajwe ko andi matora azaba ku wa kabiri tariki ya 14 z'ukwa 11 hagati y'abakandida bombi babonye amajwi menshi. Perezida George Weah w'imyaka 57 yahoze ari umukinnyi mpuzamahanga w'umupira w'amaguru ukomeje kuba umunyafurika rukumbi wegukanye Ballon d'Or. Kuri ubu azahura na Boakai mu cyiciro cya kabiri nyuma y'uko nta numwe mu bakandida 18 basigaye wabonye amajwi arenga 3%. George Weah yatorewe kuba perezida mu 2017 mu gihe muri Liberia habaga ihererekanya ry'ubutegetsi rya mbere mu nzira ya demokarasi mu myaka 70 yari ishize, aho yatsinze amatora n'amajwi 60% mu cyiciro cya kabiri ahanganye na Boakai n'ubundi. Dusoreze aya makuru kuri Israel yatangiye kwima abakozi ba Loni visa kubera gushyigikira Palestine. Ambasaderi wa Israel mu muryango w'abibumbye yatangaje ko igihugu cye kitazemerera abakozi ba Loni kukinjiramo nyuma y'amagambo aherutse kuvugwa n'umunyamabanga mukuru wo muryango Antonio Guterres. Kuwa kabiri ubwo ari mu kanama k'umutekano ka Loni, Guterres yanenze umwanzuro wa Israel wo gusaba abaturage bagaza kwimukira mu majyepfo kugira ngo ibone uko igaba ibitero. Yavuze kandi ko nubwo Hamas yagabye igitero kuri Israel tariki ya 7 z'uku kwezi kwa 10 atari ibintu byapfuye kwizana, ashaka kumvikanisha ko abagize Hamas na Palestine muri rusange bafite impamvu zo kwivumbura. Na amagambo yarakaje cyane Israel, ndetse Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'iki gihugu Eli Cohen asubika inama yagombaga kumuhuza na Guterres kuri uyu wa gatatu. Ardani yavuze ko kubera iyo mpamvu abakozi ba Loni batazongera guhabwa visa zigana muri Israel. Ati kubera amagambo ye ntabwo tuzongera guha visa abahagarariye Loni. Twamaze kwima visa umunyamahanga wa Loni wungirije ushinzwe ubutabazi Martin Griffiths. Yavuze ko amagambo ya Guterres agaragaza gushyigikira ubwicanyi n'iterabwoba. Atagahinda abanyapalestina baba bafite uko kangana kose ntabwo gakwiriye gusobanura igitero ndengakamere cya Hamas. Israel kandi yatangiye gusaba Guterres kwegura ku bw'ayo magambo yavuze. Intambara hagati ya Israel na Hamas imaze guhitana abanyapalestina barenga 5800 mu gihe abo muri Israel bapfuye basaga 400. Inshuti bakunze wa Primo Media Rwanda, ni no kuri iyi nkuru ya Israel na Palestina dusoreje amakuru ya none. Ndabashimiye ko mwari muyakurikiye, mukomeze kubana natwe mu bindi biganiro. Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda.